Ya kamu ti masakbayan agbiagak latinal daw tiya pula ti pagtalka amin panagbiag ko yagdanagan masakbayan tapacay kalkarinan kita makipagnaan tao Isus salwaran na nalway ban naginaldaw kasladyak maawatan ngamamuk ati manubok iwanwan idalanak tunggal adang ti panagna agpangatutuptukan lumaglag ang tiyawit ko tiya po tulungan na init nay naranyag silnagan at dandanan di maris tibol na layaw tinamnaman nalway ban naginaldaw mangamuhatan ngamamuk ati manlubog iwanwan bidalan na agkamu at sapa no di gratit na em justi manaripato in karin Jesu Kristo ketidalan nalasate nalapit nasit ngamti ako tulungan na tapnuag balegya narway ban naginaldaw kasladyak maawatan ngamamuk ati manu